پشتی 22 ڕۆژان ژێ پەیاما بەرزانی و 14 ڕۆژان ژێ دەستپێکردنا سەردانین شاندا پارتی لەهایانها پارتی دەگەل دوو پارتیên سەرەکە ژێ ناو 5 حزبên siyasiyên herêmê Goyekîtî û Goranên neciviyaya piştî civîna digel bereya Turkmanan de Fazil Mêranî sekreterê Mekteba Siyasî û serokê şanda partî ragihand bo civîn digel her yek ji Goran û Yekîtî çaverê bersiva wan herdu aliyana û bê cuda digel wan de dicivin got jî تو مرجên pêşwexit li cem Goran û partiyên nînin. Kake ême yek qise ême întizarî welamî biraderanî Yekîtî û Goranîn serdaniyan dekênewa. Nexê her yekî be tenya legeliyan dakenî. Xelas. Goranî merciye bo danîştin. Mercî danîştin ne babona ne ême mercman heye ne ewan merciyan heye. İntizariyan dekin kake intizariyan dekin biraderanî Yekîtî meşgûlî mu'temerî sosyal demokratekan bûn. ئێمە ئینتیزاری وەڵامیان دەکەین ئێمە حازرین هەر ئەوانە وەڵامم نەڕووینەوە. هەردەیە چارچۆڤەیە سەردانا شاندا پارتی دە بۆ جەمعالیên siyasî لە باژارê Hewlêrê li gel bereya Turkmanan civiya di demekê de di dawiya meha derbasbûyî de şanda partî digel aliyê Turkmanan civiya lê bereya Turkmanan bejdariya wê civînên nekiribû. Şanda partî û bereya Turkmanan ev civîn bê baş bi navkirin. جابەی تورکمانی پشتیوانی لە پەیامەکەی دەکەین بەڵام دەبێت بە تەوافق و ڕێککەوتنی لایەنە سیاسەکان بێت لەبەرەوەی چکە یەک لە لایەنە سیاسەکان لە دەرەوەی ئەم ڕێککەوتنە لە دەرەوەی پەیامەکە ببینێتەوە ئەمە چارەسەر نابێتن دەبێت ڕێککەوتنێکی شومولی هەبوو بۆ بەرژەوەندی گشتی ئەوانش کە دواتر سەردانی بزوتنەوەی گۆڕان و یەکێتی نیشتیمانی کوردستانەکەن ئەمانە کۆبنەوەکانی زایبی بوو. سەرکەوتنی شکستنە van civînên şanda partî wek beşek ji çavdêra dibêjin bi awayekî sereke girêdayî civînên digel Yekîtî û bi taybetî Goran de ya ji ber partî û Goran dû aliyên serekeyên arîşeyê ne û bi nîzîkbûna van her du aliyan renge çareseriya arîşeyan asantir bibe.